Belai pi perlu iya semeta kan ya kajingi hikai niam jangi kebasin setiau kapdang boram pida kajikman nadu danut nadu kemsin boleh sebut boleh kerku kedai pi ngi dua kan kapor pan khot ya boleh pan kerku ya kan ya hikai niam jangi kamtam pa kerku ya kajing im jangi mata setiau boros setiau pat sang sedang benai pa sipel jadi makata taklam bana bon keten tang sedang dak badawai ha ka kerteng pa parupon bamsem bakoi amen belai sejar ho ya me belai nam ta ka step sina kong jong ka yo ka step ka ba me alat ngi balek ka we ka ba 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 shrap ka we ka sikai ba ai je to ya ngi simet ba ki we pat le nga kerpa de me kerku ikin ki parlok be ki ba shrap berboy ka sur jame ba wan nak ka le ka channel ka jame kerpa de me sabha kerku ka do ki kerku ka se kerku ru bla ba thamma ba kin sa yo la chai ka se tarik ubnai ba chi pe kerku makata ya ka chi kai ni jong ngi pa ni ke ne da u kris utrai jong amen tenga pan bod ka chi ka ya chi kai niam jong da ka ne ka chi pole na gospel jong lukas ka nong ka ba pra ka kan dai hadu ar po we ka kmi jisu baksin ran bat ki himen para jong u kelawan che u henrei kim chim la bani kandu yo u amar babon brio we na ki pai ba uda ya tho how jisu ka kmi bat ki himen para jong me ki yang habar ban ya kwa bat ki kwa ya kandu ban me jisu te lo ong haki ka kmi men para jonga ki long ki tu basngap ka tien ublei bat ki ba kongu ya ka gospel jong utrai ka jinga ro ya me ko kres perlok bede ka ko aban aji kai niam na ka to ka jing pule ka ba nga pule mentan na gospel jong u lukas ko nong ba pra ka khandai ar pu we Akan ka gospel ngayo ko way ka kai ka ba Jesu hikai. Kadai ka ne. Ka jing bu ya ka ktienu ble hak madu hak ka jing im. Mentan nga seo pa Jesu kan ba dang hikai niam kiwan ki brio pa Jesu ki ong habar ka yang ka kme ki men ki para jome. Kum ki brio patlat kum ki brio la seng in jen la ong Kali kan duk syai ki ap yang ngamo. Kali kan duk syai me para janga ada kata nga septeng panikai pi. Jesu em. Babu hak madu ya ka ketien ble hak ka jing im jong u bat panikai ya ki para brio. Te dan bun ki ki bang ibu hak madu la se. Ta bahak pada dang ibu ki hak madu teng teng dan ki ki bajia ha. Pedeng ino kata bang labu hak madu pendek kata ke wan baar ada kata ada sengi petengi kata ke jingwan bung labu nengkong dan yang hipep no yaka Jesu labu kaketin ublay kaketin ubu yaka hak kemantu hak ke jing im te simlale kendo ime jo para jo pendek ke jika jo par ka baar kade ke jing rom jo kini ki breu ki baskap yo ke jing sabtenat jo ki baskap kwa ban pewit kalau buka priority ong keten padan pan ai ka ki kai ban yang bukan do email para kamur kan ne ba jisu isi iki em wong apo chai te blak madu pan ki breu pan ki tiar gitar pan ki perlok perjor pan ki kam ke jam jisu bu hak madu keten ublay ki kapan kong jung ya keten ublay ban ki eke baro sisa ada bandong kum ta ka jing im jing Jadi bentuk kau way ka priority. Jadi bentuk kau way ka ba ibu akmadu ngan pendep. Ya kan ni nak kong hachwai ki eke baro. Tu kan tu nama kata ngan yo jikai. Ni kan 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 susu ben aji kai. Kalau susu, mau kata wong abu ya ketinu boleh hak madu hak ajeng im. Ketinu boleh ka boleh hi bakren hak tu. Boleh hi badan tu ketin. Tapi cai Sima gospel jong Yohanes kelenong kebenang kong iwe ter. Na pastang kaktin kaladon. Kaktin kalalong blay. Blay udon hakato kaktin. Pune kau gospel jong Yohanes
na benangkong iwe terter. Apa stang ka ketien kaladon, kada ketien kaladon ya uble udon ya uble udon ha ka ketien. Kapa mut katu ka ketien bang ya so mentan bang ongi pi mentan kada uble hi badon to ketien de uble hi bakran de de katne de na kada kadao pa jisu bu ko ka thong ni ya u bu ya ketien uble hak madu balik ke baro. Dan ni ngelaban ongru bu yo blei katak ba chai kedar bu yo blei ha ka jing im jung pi bani ki eke baro hai jisu kan chai kan ne pitip pangide ban bu nang kong yo blei lan ne dak tinu blei nang kong nang cham bani ki eke baro tangan pai nak tinu blei ban ai ka sabut halo kan ne ni pule ha gospel jong Matius nong si peu lai pen riu lai pen yo ong ki dikin tien lada pi kam ye me pa chong pi ban yanga ne yo lok ne ka lok ki ko ni ti pim long ke babit ban lok sin ran janga kai kan ne ki ka yang ni ba ju su kwa yang ni ban bu yo blai hak madu ban ya ki e ki baro ban ki perlok ban me ban pa so khla so kom so khla ba kum nu kat email pa em email pa don ka jong ka po don ka jong kaจึงบางอันโบราณกี้เรื่องบุนึงกองยาวเบลกบุนึงกองยาวเตียนจงใช่ชุบนักคิด Exodus แล้วน้องบาอาร์เพลอีเวเตอร์เตอร์บ่าวเบลกเรนนี่กินจริงเรนอยู่มาลองตั้งมางาวเบลมันดันกิเวปาร์กิเบลมันได้เป็นบรรทาเบลเท้าเป็นมันได้กินกิตาเป็นบรรบุยังงานนึงกองฮักมาดูบานิกิเบลเท้าบานิกิเน่บานิกิตาแต่ฮันดอร์กันอีกหนึ่งเรื่องMaka orang ikan sikap jisu kai mentaka step banbu yang ketemu boleh hak madu jong kajeng im jongi. Inilah orang ikan bonsin. Gospel jong Lukas lenau bah kendai san penyau du puar sepang itu kelangur kibri pakwa banbu jisu. We orang aku banbu di jisu orang jabar. Sebab itu buat sangat ajikannya mimpi. Kemudian kita ketemu bandan kisim kena gaskum bandri ngangam don te orang la pika ban buat yang pihak buat komiti bang om kom kisim om kom kim bang ba bit ba biang de ngangam don pika ban buat yang te kamu pihak buat yang bani ke jeng long kita ba ki merseng kita jakat ada tleu bandri kisim we angan buat le majisu an ai ku blai chwai mei pa palok kata hom long Pijak kam ye me pa banyanga takeno pemla balong. We pan orang buat di meja suta mengenai ai kublai semua orang. Pijak perlok je pikir kam krau banyanga banyak tian jauh mublai pemlong ke ba bir bandong senjan jangan. Hi kan dia suka perempuan nama kata aktir belak madu. Kublai hak madu. Bani ki perlok bani me mali pa bani kam bagane bani ke ai kublai jong. Dengan pa biang cek gospel ke bakal omentan. Ba gospel jong Yohanes sedang bersau. Nang benangkong sao, nang benangkong sao. Ong kaktiin ublay kalong katulong jing im. Kalong katulong jing im. Kalong terai jing im. Kalong ladong sadong. Ma kalong adong sadong, kalong terai jing im. Ting habu yaktin ublay hak madu bani kikam bani kijing macperkan bani kiwe parki thong bangidon. Kata ka bau jisu boban ong. Kalong terai jing im. Ha gospel kaju gospel long panangkong kendai ko. Aktir boleh kalau long kajing chai. Tak kajing chai boleh batau iki baro. Bikin mau kasam arpenyu. Wang kalau kajing chai. Mau long kajing chai dia ketenrai dia kabo kajing klan yang ni pacai kedar kitab Genesis nong nangkong dai. Tak aktir ong to long kasehet beneng kanong. Tak tin bau kalau tolong kajing chai kalau long pek kapor kaktin jong ublay kaktin jong ublay ha kajing im dah apa kalau dang rim baju su ong nama kata pui tin akmat madu jong pi di pule cucu dan sibun kiwe panggil balong kalat yang ni penyarapan bui kaktin ublay lan yo ublay ha kajing im jong di pule ha ka citi Paulus bukoi sakinong Rom konong basi pel pra Paulus itu ikinang Rom. Kaktienu blay kadan hajan jongpi. Kaktienu blay kadan kajing mat seperkat jongpi.
Kaktienu blay ka dah ramiang centur jumpi. Kaktienu blay ka dah nuat jumpi. Tak ka dah nuat pi pla cinget jumpi. Dah ramiang centur jumpi. Dah nuat jumpi inget. Kata kaktienu blay ka dah happy. Terima kata kadeka nang kadeka jisisa pakai kasu su yang ni panggil dia ban boy kaktienu blay hak patu jongi. Ni boleh haki jitok bebon. Boleh tahu ni kadul kadar jong boleh. Kalau katempel jong mesin berkuat. Kini kalau kita yang ni nama kata banbu iktinu boleh banbu you boleh. Banbu you boleh hak madu. Kacing kacing yap jong ni kadih hau. Ong Paulus sitiu jis kenang Rom nak kat sao nyau kendai. Lapi pi dah jong try, lapi yap pi dah jong try. Maka kata kita jong try. Maka kita jong try ka kayam ta dong sadong. Ide ban le kumno ide ban bu yo ble hak matu kacing jong ni. Ni pula susu tu gospel jong Yohanes dan nong ba nang kong kat sao. Kaktin ka ba lawan nong do bat kala chong sa ban ni. Kaktin kala balong do chong sa ban ni. Susu la balong do pet kan sepang jisu balong do akadul jong ngi Gibril bakan Maria ba la chong sa ban ni u Emmanuel u ble ban ni. Mau dia boleh bani pasong sa bani ya bu yo boleh hak madu nang ong ibu ekten jong boleh magre kiju hak madu jong kacing jeng bat pitib abang ibu ya ketinu boleh ya boleh madu kibun kijing kerku kibun kijing dengan askar tu kan kini kijing bon ni pet ya ka kadur kadar jong ni kijing tau boleh yang ni kadai kata kecil boleh tuan bat ni. Kalau orang mentang, kalau tempel jam mesin berkuat, kalau jauh boleh. Kata kita ciki beriu. Kata aktiru boleh kawan cengi lembah kibriu. Kibriu kikan yang ni, ia sewa kasur jam ki. Dia nak tang habu juga. Dia halo kan orang cisukan nak gospel jam Lukas menambah perah. Si peu kan riu. Masangap ya pi, sangap ya ngah. Kibriu dia kita aktiru boleh nak bentar jam. Kaktiru boleh nak bertajung. Habang israt yak jeng ong jiwe email pa ki kon kemen ki para ane ka bukin trai balang hak balang kasul boleh katu. Nama kata ya boleh kaktiru boleh kemantum nak itu ki kerjai kedareng ni bawa boleh udah nak itu. Kemari yang internet jongi. Kalau orang kasih sen kini kita tahu per boleh kadek percaya bengisa. Pop Francis Subamantau krem ong kadek percaya kami jongi ban ngilong chen men sipara tak kiri jing tha bakor patau blai badon hakamariang jingi kidi ngi se imrat kemre ban ngi song sa song lang barke or in our mother earth kadeka jingi hak chi thi bu tho hak kot bu tho lao do to si kadek sai ka kan pon pole ka pole nu ong yingi bangi di bani iyo blai hakini ki eke bu thao sabar jongi so ngi di bani iyo blai haktin bukan yang ilang bagai setop koi, setap arim, setap semai, tu si tiba per betul ke apostol, tapi sah gospel, kian jom boleh dan rengkat bangi, nama dan rengkat bangi, nama ni uhakal pakai kian, kian boleh, maka kata ni dia bantu kian boleh hak mantu jongi, kecil niam ke bangile, jeseng bangi don, jedwai bangi don. Kita dar boleh tuan ban ni. Mau tuan rengkat ban ni, ya bo eksin boleh hak bantu ban ya ki ek baro. Tangan ongum de. Aktir boleh ada pangila ban imar pusau kanta kan tia kan sang tan. Ar pusau kanta aktir boleh kren ni. Sisa. Pipe ikamaryang pe kibriu pe si sebentar ki niam pe boleh aktir boleh ban ki jia hak ki jongi idon ki ban ong idon ban ong. Mau boleh don hak itu. Balik ke jinjia aku tu. Kita boleh ke don kalau buat kita ni ban hikai yang ni. Ke saudong jengi kita ni ban hikai yang ni. Pipe iki bre pe iki maria pe iki itu kita ke hikai yang ni. Lada kita ke iki bakat tu kan no boleh bobok batal ki. Jadi halo kan no rimbu nama kata pengidiban. Dia ban kumno ngidiban
Nyau kuar aktienu boleh. Ngau buat kemaduk menyau kuar aktienu boleh. Hak kacing iman lakasnya. Pangidi banikai kibri menyau kuar aktienu boleh. Ilong balakar ku. Ilong badan bok. Ajan arpo sau kanta. Gila ngiyo aktien jomle. We are bombarded with the word of God. Kacap pilih yourself aktienu boleh. Kini kita kok lempet. Ada pintu kita kemersim. Kacing it. Hakor ko makajam sim. Iyo boleh. Haki eke baro. Kata ada cucu. Kata kacin. Ke ba. Ini banyak kuar aktien boleh. Ini banyak boleh. Hak madu jongi. Ini pula kitab Deuteronomy nang masahnya ter. Nang thok kitab Deuteronomy ong ini kintian. Mano kata kari ke bakrao. Paningan ong dokumen mano uka ki ke bakrao. Kibriu ke badon yo blay ha kacing im jogi. Kibriu penyokor ya kitino blay ha kacing im jogi. Kibriu babu yo blay hak madu. Hak madu. Ipule haka gospel jong Matius no ban riu lai po sao. Jesu ong ini kinti wat chuai ke bahaneng ai tam ye pi. Ke ingi wat kemamot bu chuai yo boleh hak madu. Pancir pa lambai ka jing karku nambau boleh ai tam ye pi. Ke kani ka keren chai kedare ni bo boleh kwa yang ni bagi de ban bu yo boleh hak madu ka jing im jong. Wat chuai boleh ke baru. Ai tam boleh ye pi. Hak jing im jong. Bukannya ke apostol jong kemau ke gospel jong Lukas nang bersipel lai pra sau pel bukannya ke Martha tang kawe ke bapitan ka Martha kamu tang kawe ka thong tang kawe ke jing yo kwa pitan kam tam ke de yo kwa yo ble ke jing don yo ble ke jing im jong pi ba ke baron sa aitam ye pi ket arang ke apostol ke bol Jesu nam ta ka ke dia bol Jesu ba ke yo Jesu ke jing im ba habakado ke yo ya ka jing im bam cukut kajing imbam jukut. Kaman tua yu breu nyu ai patai baro kowe kidu no iji iman sim. Kamamot kajing kodor ketinu blei kajing kodor kajing im jongi kajing kodor blei ha kajing im jongi. Paralok biye. Apa pesan bakane pergi ban bu yo blei kemadu di ban bu ya ketinu blei kemadu tu min ya kemad susu. Manu kena buat blei. Kita buat ublay, kita gitu, kita serap ikhtian ublay. Tapi orang Kristen, mana Kristen? Kristen kita berserap ikhtian ublay. Abalah serap ni usau. Abalah ni usau ini ayu. Kata kerja serap ke orang kumno, kita balik Yo serap, yo usau balik Pada halau kada kena ngerin, bau Jacob, hak citi jauh. Lenang penekong, arpo lawang. Lada pisu serap ikhtian ublay. Pemlei pesi asal ya ka pemlei pelong tik umu bobi bapet ya kayet kami i bagdan kejabu keselang maju on kam dai le partai menta ka dai kan ni nang bang aktin ublei ni ibon ki bomlong bon ki bomlong kam dai le ni ya ka to pop ni ya si bom dai tik ki bi ilong ki bi nama kata lada ni masama ngamut ini no kan ngamat puson cakap ong lada pisu snap ada pecil sengau pemlei pelang kum ki bet pet ya kejir kami pi bekerja buat kerja kerja hak kemat kemut jumpi pepekoi ikat pi ya kaya ki berusi ton ke area kemut jumpi ton ke area cenda ngap jumpi kile babi pun sen yang semua ki bang ki babi i jena je bakang kam ni ya tak kata ki beri ki im hakapop takkan oci sen ki ya bro hakapop Dia akan nurium ru. Gospel jo Matius na menyew art ko Yesu. Ki ba ong ko try ken rong ki ma ki bneng dei men ong biang kum ne ki ba sangap ketien jo blei ba jo seria ka bar ki ba le ka ka ba ketien ka ka ba blei u ong. Dei ki ba ko le ka man jo blei. Paralo akan sepang kali sepang jo le ka man blei. Ila nak nek pe ban le ka man jo blei. Tena makata lada ngin le ka man jo blei. Tang lada mangi ibu ya ublay hak madu lalak tiyan ublay ublay kamu ublay kal patay man ne ada ibu ublay hak madu ngin man ublay tao pule hak kitab Exodus lanong lai pu kadwa Moses tong halong Sinai Pai ba ka try jo ka tao ka we ublay tao ka masing
Klasik kila chimli ki so skor ki pandang ka kila mane ka kira ka theo bagate kable bagi tha makihi ble ong lalong mane lalong malong tang mangau ble pende ben tha kila tha Moses Solomon na hiam lo luom lo dam bat lo thang ka to ke ka to ble tha ki kan he ta ki ble kwa ngi pengen bu hakmat do ndai ki bai par ki ble tha aduh kato kan di kejuk jongi idon ki blek thau la jong idon asing thau de kamrat thau de katia ke rong pong prathe de na ani ka daw ka chi thi pan kong jong yanis na ba at khat san ong jing it ke rong pong prathe jong prathe ka long ka ma la sha yalam bakla manta sa ba yalam bakla habon ki ke rong pong jong prathe habon ki pelok ke jongi habon ki ni kita yalam bakla ini paling ka long blay ki kasi nga pelong blay la de kamet jonga ka pelong blay ka ngai palat ka por yala de ban yo blay ngam ban por si o blay ni balong ki kristal menen ka si try ka si o blay ato baro ki ai por yo blay sikata akata ne palat pai le jinga seng palet duwai pat polek tinu blay palet extra ka si try kasi po yang ibon kam kini kita atong ile tang na dang ibu yo blay hak kamado ibu yo blay bagi kam ke jam jongi chwa ki kam ke jam chwa ki perlok jongi chwa ka kini kita dang ibu yo blay ha ka ching im jongi yang singim dan pon si yo blay thau blay thau de no ka rong rim Jacob hak chi thi benang kong chi u no benang kong ka kanda bo blay chi ki de ka kpo sap blay jo nga jong pi la dangim sumat de ka kpo ngam ang tang kpo ka de ka met jongi de ay ka kat pa ka don kam Kariam ka baik balapalan, kabam ka di balapalan. Put itu na ka balapalan. Haduk bakalong ka cintot iki wepat kata kalalong ka blay tao yun. Imdan por su yo blay, imdan por ya kini eke baro. Imdan por su kitino blay, ka nga kalalong blay tao yala de dal de. Nga mane yala de. Kabam dan jimo de e. Kabam ngam la ban siu bayno. Kabam ngam la ban yo jing imbam jukut. Ha ka khadu. Nama kata ha ka kajuk kajongi, kajuk bun kam, kajuk wat spa. Kajuk wat justan kibreu kimbu si ubra kamado kimbu kiman po bambu ubra tena kada ho ipi ki sekri akan rat kabahan nama kimbu si ubra kira kira ubra ban bo kamado ki ko slide en bam de en di pikan mau ka to gospel ka bang omantan ni gospel jo Matthews no ban rio apostle terten lalu u Jesu wat sekri akan rat ada kata ki ko slide en bam de perkup ikan mer ka phat jeni ke engi ni kata so balai pi kuslai pe utai kisim kasun selaman u bakrau tam yu ajar kam balai pi kuslai kuslai namangi wi ngembu siu bela kmadu ong pi ngam tu that ban oi ka jiti ba sab tan ba ka jiti Paulo sikinong Filipi no ban kong rio u balai ba thau pi un aru ba pi dan ka ngam ong ngan ma thai bulai nga thia jai tu kala jai tu tre kan bala tre sitam bulai u bulai u ai sisa Haduk banga kena haduk mata hakadong ka snap jungi ngapat ya sobe ki beri ki yabja ki beri ki siballa ki imja ko ma im respa ki beri ki baduk basuk ki riam ki don ki jan bandai la de ki jan be internet kan bandai ka ka met ka phat la jo bandai uslap bandai je kriat le piang pe ki sim ka sun tang step prana pe ki sim ki paro ki khar sim khariye ki sim khar tang step la ba jung ba la met istang kim yap nama kim yo bam pat kisin matara kim yap nama be kim yo bam ki yap nama ba ki pang nama ba na berset iki ne kata ngiru ada ibu yo ble ngong thai ki baro pule kasam ar panyo ble long ka jin sai ble long ka jin khan ble long ka bo ble sakari jangi ble long ai jan kam jangi tema kata kai kane ka ji kai ni ya bu yo ble kma do jang hakane ka juk Kai ka juk jangi ka juk bela nange sa ka jin klet yo ble menen ngala na chika we na ka jin seng haka asnong so menting adang we na lap ka ta kes ya lap sep tenang ya ro yo wong ni nget ble paro sikatang lo ki ble banget ble ta la den bun ki ble ki banget ble shu ta kan dia threat wong kumne ki nget ble shu mun kamut pakim po chu chi le em kim du wa chu kim pu le chu kten jong ble te
pipet ki kam je ya lumlang juga je sen je ni. Kana ngot ki poi. Kitu ki nge tama ki me shu. Ki me isu boleh ki im je ki semtan kam shu. Ha ka je im je ki. Ngasanya saya menjur chung ong tu we ni kena ya lap menen. Alawan ka we je sang menen ong. Ki beri kalau nge miswa mentah ki nge labon ki bang nge balik ki bang nge. Menen baslap. Pi bun jeka. Selap mana ki beri kelas. Dona ka cepo ha cik lainnya. Nale. Makin panggil. Kipan bu yo boleh kemando. Ngalat tray baru rius ni. Kasih banyak ngade ban ayo boleh lakum no arkan ta. Ngam ong ni ay baru kat arkan ta. Atara yang pandan. Ni ay arkan ta ka jingin sang jirwa jingi lasa ka jingin sang ni sik ta be la sa kan ta. Kasi ngam ay ka po bang pulek tin boleh marwe. Ngam dan po pan pusan, ngam dan po pan duai. Padang ngam dan po pan duai ekstra. Kasih try kada ban long kasih hakabanga duai kambun. Kasih try kada ban long kasih hakabanga pusan tin boleh kambun. Ki babu yo boleh kamat kim hontang ban yasel na ki weipat pa ki aji ka ki pusan dalade buat je yasel na ki we ki lok ki beruspa ha ka jing don yo boleh ha ka jing tip yo boleh. Parlok bede. Nama kata kada step jikai niam sing ngakwa ban ki im dalade akot ye piru. Tu kan bu yo boleh kemadu. Apa kadu ngam boleh pas yo boleh. Masa oi kali ketin kano ingin im. Parlok jenga ke ba yo sel hang nang ta oh kyong tam don shu kata kam don shu memang dia sak jenga macam yang lagi kelas lang oh tam don shu are tang san persam slide persen sam la dai se ai kile chau blai kile chau blai ngile chau blai ladang ai por yo blai ibu yo blai hang ni pertai chong masa ai cakap yo priority yo blai swa paniki ai ke baro oh pagrin dia cuma makan di so penat kau beri contoh perlu. Selang ikan sidak kepada wai. Pukul ikan sidak kepada wai. Pek. Kiriu crowd jengi. Kiriu ni nang yalam jengi. Kita yalam. Yalam akakam. Makan capat teh. Yalam berkam makan capat mesin. Hei. Kau ikan tu. Kibu yu boleh kemadu. Kacang cap jengi ki bang yale. Ladang itu yu boleh. Dan yu boleh. Ijab kis pencoy. Ladang itu yu boleh. Hei. Nama kata. Kalau kau ikan bang itu kam. Kau ikan bainong. Kaya kapay nung bagi yo na kacang bu yo boleh hak madu yo jeng imbam cukot sukren ha gospel jeng Yohanes na kan dai pusan apan dia banyak jangan wat ada ki yap ki im ibu yo boleh hak madu ngin im yo jeng imbam cukot kiktian ki bangakran kalong muslim berki ajeng im Ong Yesus hak gospel jeng Yohanes na ben real pulai ter ki ajeng im jeng bu yo boleh kemadu kita sitom jeng ban bu ban duai kambon pusan kambon ban boleh kita boleh kambon kan ajeng im yang ni rekat bangi praktis seka ni terpentrika mereka hak jeng im jeng ki ajeng im yang ni perlu bi na makta te ka jeng bu yo boleh kemadu kamlong do kaman ra jeng ku yang achimen ya pisimen ya ki ye ki sat ya ki imlang salang jeng ni sausi banyak sel ki melang salang jengi ki long yeng long sam jengi ki pai dia pra ban lai blem ban jaka chu ayin jengi ton jaka ki bai par ki jai blai krong pong par thai kam so ba par thai tai kam bam long ka chil pop jengi ta kum ta blem ban jaka chu habam ban jaka chu blai ton jaka tang para mangi ki bri batlot berdap tang de ki huri ura na sepen huri ura ki we dia kumju ka aji em yang ni mau ak to gospel jong Matius no ba sao ko no ba sao hot ba sao bok sut pen sao Jesu apakala mau apakala kepu je ki mau man du ba mela than atip so pralok tunjuk ya beriu em tang ta kti beriu em tang pu em ru kti no blai kata men yo ko kalau yo kuat ketian jong boleh boleh kasam cispa kat kendai cispa asam ketian jome boleh kalau kecarak kecat jonga ketip kecarak mentang dan ketika ketika cincai electricity mo ada memit mencuahan dan tai dia carak barit yang lalak banyak limbab jaka begitu tu balik nak bagi jaka cik wipat kita boleh kedai kalau ti yang ni panjalam yang ni ban ong kedai kedai bamdai Pejarap ini balik ke bawah. Kalau syarat ini, memang kita kajeng boyo boleh madu
Jemu kita belah kemantu, kita jemu no boleh blok cara ini kuda ka pengide bande ka ingin mde bande. Chano ngide bande, chano ngide bande. Kalau ke cara, kalau ke jeng. Ipula ka gospel jo Matius no ba ibai dukan Kamau kita start dari mingi. Mana ba yalam ki ban po cek kabel jusu keluar. Keluar hasil benang ki peji ki buat hadu depo haka cek bakab jusu. Para lok biye, para bangai biye. Mado banyak lami kita kecing bah kaktian boleh bialam ni. Kaktian boleh ngaman kalau kan hak ko maper hagi beriu lembak kemana terter. Itu boleh apa sahakan tak keren ni. Songangi sang iwe pe penangkan ka. Terima kata kalau sarak kalau baaji ini. Gospel jo Yohanes nak khasal rib justru orang kalenti. Orang kalenti. Kalau ngabuat di umdan ki pai kalenti. Oh kalenti bakan japat tai ki dan bun iklan ki jingai dan ko kalenti banyak baik. Buat cakap ada jeng suk. Boleh justru orang kalenti. Boleh orang kalenti yang ni pi buat jeng ong jeng sengap jeng ong jeng in buat cakap thong jeng im badai ka jeng im bam cukut. Orang ada ka jeng sisa. Sisa mata kalau do kalau jak dangi im long syuk ki ba sisa. Yang mau gospel jeng Yohanes benar-benar kong sapanya. Su iya Nathaniel, ko Nathaniel dia beri bam dan jeng arsap. Are, ko na mai tu ngau ko Nathaniel. Lapek ka ber kemat jeng pi dia beri bam arsap. Akan ka juk jeng tip ki beri pek ka ber kemat jeng ongum no. Ken ong ni beri dia ba arsap no bam arsap. Ubah hok no bam hok. Ba sisa no bam sisa. Ka jeng sisa ka pet nangi kalau jengai nangi ma ke bale mang bron yo bale. Adam berka im na bagi le pop le pet no bale. Ka pop ka pen pet ka pen le ki man pet. Ka sta bale rai bagi long long kut na ma ka pen ken ya hukum jong bale. Ki na kata ka jibom bron yo bale ka pen long rai po jai. Hidup ka jing long kelenti hidup jong sisa long ka jing im. Mentang im long jing im su. Jisu ong awan sini percaya ban a jing im. Gospel jeng Yohanes non sipel pan ajing im bapura atau ni ajing im ki prabril ngadon hang ni bantre bar prabril atau ki beri ki yo jeng im am I ada service kaca kriya ki kin ong te nu beri ki sisa ni bat kam te kam ba aj mentoy ki kat balangan ngan bat ki jeng kardam bantre kam ngate hok thai sat par ki beri kemen. Justru orang ada kerenti ke dia jing im atau orang jing im mata im ajing im ki bring ajing yap. Ya ajing yap. Hey, yuk sabas ni jenga, iktien jenga, keji pembela hok jenga, ikam pe jam jenga, keji pembela hok jenga, kapisa kapilain. Ajing yap ki ber. Sekaben yuk ki ber yuk manga, aba manga. Lembut yo no, kalau kadang sisa. Justru orang kalau kerenti, kalau kajing im, kalau kajing sisa. Yang langsung kajing im sisa ki wepat. Dan balai nama ngimbu yu boleh hak madu. Kalau pamut ngim im kumba bu Yesus madu hapok ke jalam ju balong ke carak, balong ke lenti, balong ke sisa. Kata kabel subuh akmat kelamen. Bu yu akmat le ik kat ko mo persat mesin kat ko ke jalam ju bat ngin barbor ya kepada ha kacil im jong. Kata nama kata ka kita boleh. Ibu le gospel jong Yohanes nang ban riu pel terter riu pel terter do makut. Senan kibai par ki beriu ki buat Yesus. Dab Yesus ko ni ka sisa, malong kupu ka im, ko ni ka ba sisa, bon kandan de kan bam la long, ni pajubam beriu ni dei cannibals. Bo ngalong kupu ka im ba nga ki yo im. Te ka sang ba pet no. Ki ba le buat yu man ka si ki buat yu germat liu juga ku mentau ka ni ka sisa, mentau ka ni pura ya ki. Baru sekata iman dapat krek ya ki, mentau ka bukan jaladi bukan sisa. Bukan kiwi bukan parsi. Malong ukpu jing im. Jar babam yang ki yo jing im. Jar badi yang ki bon bapano. Justru nak kali seran. Atau pir wa balai no anak ki cak atatin. Par kata gi i uki ro ki kambam haju. Are mata cak atatin. Sama atatin yo. Tiki ong pat try senong let don ki jing im. Maka kata ka jing bu justru hak madu. Jebo kita belan hak madu jong jing im jeng ni ka ai jing im ni ngak khot ngawer ki para bangai para lok be pan bu yo belak hak madu ban ki baro ka thong bakong santam ka thong bakong dotam ka jing bu yo bele hak jing im jeng ni bang te chitam pan le kum ba kwa
ublay bakwa ka ktir ublay ni tengah pekut dan pa ki breu ki bambu ya ublay hakmadu ki breu ki bambu iktir ublay hakmadu lapan do ya ka jingya tiblan kaman sim tiblan kay kata kaman sim tiblan kaman sim tip pop tip hok Beliau baru tahu yang ni, upsiap aku tenut jeng ni, mana orang beliau dah kerja macam perkat kerana dia setu, beliau siap kerja orang beliau juga hangi, itip badan beliau, itip ke eka pop, itip ke eka kebamlang pop. Abang embuk si beliau, ngem sap si ketin jeng beliau, abang ngem buk yu beliau kemadu, ngem ken snap cu, ya masih miatip lem. Abang ngem ken snap dia ka lek bon ke eka balong soda, mentah ke bama ke balong soda. Balong ben hakapop bro pangim la rando ban emakapop pangim la rando ban le iki apa iki brio ngam ben no ngam ka thoi no nama ngala jete blam jenga kala ya ngam se bla ran ba bu a surok aya ka surok ka khamia ngam dap non jakasyo ngam la ran ka mat ki khon ban hala ban ken ka de kata ma ngam mot no le tang kamat puson Balai kata baro, nama ngim don kata kecing bu yo bela kemado, ngim im syuk ya bela kuat ini. Bela kuat ini tang kawe kam baba. Jadi nama kata lependuk jete belem. Masih betul belem kabar suka surjung belem. Bawa luar jene cuma berkam ongkan dia kebadai kan ibam belem. Abang ile bahagia ro ing sabar. Abang ile kebadai kapen rem yang ni. Atau ngisap ke jete belem jongi. Kami tu ing habakon. Taban tip ing jete belem hab kemiyet ka jong kemesin. Man nakasi swa bantia. Ke ai kam ha bangale menne. Ke ai kam sli bangale kan tu menne pele bamde. Prakan bamde pele kam bamlo. Dan makata jerka ko jasam. Barabang im sab si jete belem le bon ke ai ke baro. Bamlo. Neme ranchu. Balong soda. Bon ke ai ke mta ila la melen. Ima kapok melen lesu. Sa kapok yap ro kapok. Kamlong. Pat Bapak susu kalau manuk sahabat sendiri kiwai pat, sahabat sendiri kiwai pat, kamlong. Tengah pekut, dipulih gospel jom Matius along kalai, kiwai ter sebekut, kesukai keparci sepang nong bed yusembai, dari sembai bahaba lenti, sembai bahaba kisya, sembai bahaba kimau, sembai bahaba akan dia bersebur. Yesus batai gitu ke baru. Cái chúng mình jadi bahaba nanti bahaba kandel bahaba mau ngam dan kuat batai ke dengan kuat bet ong kene ka gospel jo Matius nong khala ka sartar ong Isaya ubleu ong hem dan cuma chu Isaya ong kini ki brir ke kala kalut ke kala mala kim so tu ki pule ki snap kim so tu su ka tinu blei kam dan chu pum dan chaka chu halo joke ka tinu blei kam rung chu aki kala kalut kala mala nanti kala penmelan ya de kita kita boleh kami yuk syuk bandrung nyemlong syuk sekapa sebur ba aj metoy ba aj ini ong nama kita boleh kala nama ngabu boleh kala tela pekut katu kakam kapostol no ba ar la pnyau sepang kejalap jong petrus hatang kacikan taman malau yalan lai hajar ngut kibri ko Aktif boleh patikan nangi kalau dung yang ini. Kayak ini balik mentah. Betul orang kalau dung itu ada dengan baptis itu. Para lok meja. Ada ibu yang aktif boleh hak madu. Yang ibu yang boleh hak madu jauh jeng im jeng ni. Kasar dong kasar orang yang ini. Kasar dung ini benar. Malik bamdai kan yang bamlong. Malik bahasa nang lek bahasa kata ada kata. Ada wakil boker beni pi. Sebab yang jikai. Makum tidak ding. Penarap yang saban bu yang boleh hak madu. Patput nuk sah bagi bayi kelat yo boleh kau boleh jadi kelat dan puan yo boleh beran kapor yo boleh soba kamtan kisu try kisu boleh bing on hak cisi don kapor banyak keren ban boleh hak cisi don kapor ban kemiet el kajang mesin kini in bang ki breve bah ta bangi bang pambah ki wepat abang abang pambah ki long yong sam bagi masalah maka region baro ibenyau ki beri kum sap chu Kibri kim sab chu kimi pa kibnya kikon kim sab chu pa lekat baman abakum ta sa eken yo poy ni ka jat ben re batang citro sa engin yo poy la dar sensar kini ke bamlo ni la jar ngai la kini ki lomba itnat jangi bala a ble ngi ni ko nyo trap ni skum adu wa ket bokter we pa ble ko ko do ay te ngam ong bakino ba e kala kan ne kan bang ni puson pada pan ba tu se de to ble ko do ay pe adu wa ma kata ble tra kan rat ko ble sibon nak mata kan ke stop
sinakong jong benai bakandai baik na pois bakot atar kasih nakong pakaduk jo benai bakandai boleh si boleh kerku ini benai benai bagi sajam jo benai bagi tu kerku dan ikika bagi nali akan kendai benai kerku boleh ikika bagi sali au benai bagi tu boleh kerku ibarat macam kerku yang haru ni pa ni kene da ukris utrai jongi amen kaburam hokpa barukun badha mesin bakot kumbang lalong kabana kong jumata berbara bo junam la junam amen try don ringkat bathi pakajir ku jo blai betul bo berokpa barukun mesin bakot kan hiar halo jo pi blai sibun blai perku kedo ya pi